Yo, the kind of the can say, Emma Chediam Ponyankupon, say why I don't ama a day the Fiaprehene, who dear Yahweh. Na and say, when this was the Minanum, Adrian say, Fiaprehene Park, you know, and Yadia is so neat into say your Pemwa. Na obey your park, you know, for fair my and I, you know, international standard. I bit me. I'm a boboku, a bobo also. Na yet me a digman also. Na the kind of medito Fiaprehene mabunu a war abuchi and him say and ka oma me and what am a wajitumu say or rabbit boy na or the Sika crabba a share no a jumadia a war agrofabano sono a dorso. Enti Sika a buyer no a mu enyan son enyan repay as a bit me a digumano. Enti am say it to an among a call honorable Ignatius Bafo our Yesuniano West constituency, the MP. The kind of Fiaprehene Mabno Wabruche no, say, or Rabbois, a park no, a cohuno, or no ashe, a boss say, or more ya, or the moi, the Rabbi Town chi, now ye, ama a repay. And so, Wamodiano, in Yamasono, the sign, Cocodin Como, or so, they say, they say, no, or no bejato no hoso, now about ye Fiaprehene Park no, ama Fiaprehene. Enti enona enne day nyame achen nchira ene adom na ama de pache yen ye call Fiaprehene Park no so na ye de aso ene akuma ene Sophie akobo from asanwia sesei ye yi poma afrikwam anti honorable Ignatius Bafo ene engineers contractors wode won ba aba be share adwuma na se no wode won eba be share adwuma na se e free e kina echo e ade a ebeboa Fiaprehene ebeboa Sunyane West constituency hanyina na ebeboa broma nyina reserve park no oba be ye no to international standard football teams akese or bobo akese nyina akra betu aba bobo so bibia ebe kama enti yeda honorable ase yeda Sunyane Mansimu wow hweso na netitiriu NPP aban oda ano oye Sunyane West MP asanye Minister for Employment and Labor Relations yada aban ase se wabe moa kese a etisei na sesei say ijumadi bebre na yasha se e Fiaprehene mu yede pese eboa emabunu no na won adesua ebetumi akọ animu na dachen wonyina baba be ye empanyimpa na yenyina adesompa e de asom Ghana man say mene nananom chance no free bears and few miansani no ya shede ye friend obrempon free vacation classes long vacation bia no many nananom to bottom yiska at the organize vacation classes free of charge emma Fiaprehene or JHS and SHS nyina last year nkwano registered nipa over 1242 na say afi so ye sha say no best na otwene register over 900 students you organize free vacation classes emma omo ye check exercise books ya exercise books meti edachire na ye chairman kura nyina obi agya 9999 disua English, mathematics, social studies and integrated science the core subjects a hankura no ya pe ya boaboa Fiaprehene mabunu no nyame ayadom omatime akọ school edu achire awie training colleges ebi nso awie university wachira de ewo schools ahodomu nyina ya ka omo abom na yede omo edisa adwuman enti bebre na ye trained teachers we use Ghana Educational Service syllabus na de kire nkura na de enti afi atwa bi metene kanra say last year about vacation class no afi Fiaprehene no omo twapa yes near high school exams no
results no buy no omatwa pa bebre na nyame ya omadom a qualify a omanya akwanya ometumi akọ university enti ahyem nkuran ye na edim say nanom ebekoso ata echi aboa emabunu no na yetimi aboa boanwa no de mmoa sei akoso aboa on enti vacation class na afibia yebekoso waye na afi nkura no so wo koye nsohwe no omo edu so omo kwa koye nsohwe a ye ka omo nyina boa no free education service for mpanyimfo nyina Fiaprehene mantukwa adumasua bebia obia no abesim nyina omo ba ma ye tu nkura no fo church omo kwa mfa so omo nsua de afi omo nsohwe no nema ombe hia de atro nsohwe no omo pens omo pencils erasers rulers to nyina chankura nyina Fiaprehene nkura koye nsohwe nyina ye tocha omo nyina enti we ya de a em say nanom ye to ye ho si wo say ye de sompa ye be som Fiaprehene na Fiapre etima pegya no ho na afa ntuma pa afra na akire no ye be ho say ebenya akrachefo a doctorfo engineers akrachefo mabawa bebre a o free Fiaprehene okọ school adu akire a omo so occupy positions a ya kese ewo Ghana ha nyina ya de a edama koma so ye em say ye ba enso afi etwa me ye hwe na krom ha yesum say wa wo hwe a wonnam Fiapre krom anajo a bebia ye hyiren so ukra pin na say sempoa kra na say tofo mo a wo be hu ade afa ya de nkania ya street lights fritia University of Energy and Natural Resources kwa Fiapre tia ya bobon nkania bebia nkania no sokra no me de bitie wura ban mu ama me de letter call Minister for Energy they say we approve nkania no more me de ba na be bia nkania no street lights na ebi anko no ye de nkania ba be bo hada se Fiapre manu nyina aye hyiren na emu ada ho kama e nyina ye koso abribia be se bosome me no me nsa bia no ye boa Fiapre mabunu no eye communal labor SSC krom proper krom etiti krom etutu bebia wafu ado bebia na chese makronom etikama enti wo hwa Fiapre krom is one of the cleanest towns in the region na yebekoso aboy homode na ye de sasum pa yasum eman no na krono etimi abaye krabehwe yenwie ye dwanrebre na eda anima ye say ye bompaye say ye pe factory kase ewo kremu yewura DC Adaroma honorable Martin Obin the company biaba under the one district one factory initiative of Abino as I say omasati edwi as I see biso a omo ba we see factory amayen and also the chira Yaraba Brown Hafo regional minister Bono regional minister so honorable Evelyn Richardson and so Adaroma also akofa abrofo bi free Canada omo babe si factory kese wo Fiapre asase so you say ye di ehu djuma den no say nyame ya adom na say bayi a ye fa nipa over 3000 ye djuma kese a e babe di wo Fiapre man mu de bon yankopon pa ye say on to shapa egu so na adwempa e wo ma yawura bayi anti okofa asa and zori hunu ba ya wo pese wo de ba Fiapre man mu no enkoye na omamesi industry no man na emwa broman nyina na emfa mpuntu emre Fiapre man ene Ghana man yebekoso asom eman no men na nanom yetu ye ho asi ho se bebia ebekọ akopemwa no se yekopemwa ede ba ede boa man no na man no etumi peja ye Fiapre man etumi peja wa hwa Fiapre kroi kro so nkokra ni kro ketwa e Ghana ha ye wo investor kese mienu wom ye University of Energy and Natural Resources e wo Fiapre man asase so ene ye wo Catholic University and so e wo Fiapre asase so
na wa so kupon akese bi no say wo na say yan hye ya mabunu no enkran ama ya ntimi azusua dia na che say ye bere no anwie peye ampa nso your high school no so one of the best schools in the country Notre Dame Senior High School and there's our Holy Spirit International School ni nyina ye schools e wo krom ha e boa nti nanam ne Fiaprehene ma ne mema nyina atu ye ho asiwo say yedim say ye ni koko wo baabi na ye ni kwaye e wo baabi nti de shankura no kran say won kwaye ne won koko a obetuma hwe so aye be boa obetumi de abo won bra na daache on so ababe panyipa ene enwomasua nti ye hye mpanyimfo obia mahyam na to kronum se wa wo be wo ba a wamfa akra na nkozuku de ene otomentam nti say sa illiteracy pa fufuo yi de yetunase e wo Fiapre krodua mu enim say Nyankopon be adom na hianso fufuo yi yetu hia firi krom akra obia ofiri krom ha no benya ne nsa ano adwuma na Nyankopon ahyira ye nyina nti menim say nyame be yamwa na de akoma so no waya man medamase ahaya santia yimfie said the medical canon apa abedu hwe na subscribe o hwa na subscribe na wo comment na wo de abeto ho na no so ya kama sanse sebe ye de adwenche e de bibia wa be kire wadwen na bibia akoso trend social media trend and am bibia sentinel aji bibia hwa na meka no mo so mfodi am no mete ho sa me na me ninkum me hwemo me sommo me boamo ama amamrani amane ye de apejana na mo nkonwa ma akoso piao musa